I rongo ake rā koutou i ngā kōrero, arā ka puta te whakatau e pāna ki ngā pāmu Crayfer hei a kōko ake nei. I haere ake te kaiarahi i a reipa a David Shearer ki tētahi o ngā pāmu i te rangi nei. Kei te tū tonu te puehu e pāna ki te tono a te umanga hainamana nei a Shanghai Pingshin. Kia hokona e rātou ngā pāmu Crayfer, ka atahi pēr ka whakahokia atu hei whakahaerenga mā Landcorp. Kei roto i te rōpū o tā Michael Fay, etahi iwi Māori, ko tētahi o rātou ko Ngāti tū te mahuta o Taupō. Ko tō rātou hia he hoko i te whenua i raupatungia i te rātu rautau. Hei tā te māngai o te uepu o Ngāti tū te mahuta, ko tahi anake te huarahi hei whai mā rātou e riro anō ai i a rātou tō rātou whenua i ngaro, arā he hono atu ki te rōpū o tā Michael Fay mā. A very ignorant and arrogant breach of relationships with a treaty partner. And I just thought, in the first instance, we would have at least been consulted. Ki te whakae te rūnanga minita o te kāwanatanga ki te hoko atu ngā pāmu nei ki ngā hainamana, ka werohia te hoko e te rōpū nei.